Nikienda ukwateka seta sikiza tuni ya kuvinye star nyanya imwili star kienda thandatu hash. Inu ni Mutongoi TV. Mafuta itakapokuja juu yangu, nitaingia kwenye ofisi yangu. Kuna kijito kinazaliwa, na kijito hiki lazima kitirike. Kijito hiki kitaenda kwa kijiji. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu Bwana, kwa hiyo maundu ala matatoneka kwa mundu kwanga ni matoneka koduna udhocha chathini chotabania wobo musio kwambia matuku 13 kubika matuku 20 mamuyu wa thandatu kuma wachuma kubika wachuma mithena 8 ya udhoke wa ningai, mithena 8 ya uvete wa aibu, mithena 8 ya uthaua, mithena 8 ya uboso, mithena 8 ya utangio. Na utabania sukethwa pa kanisani etinji pa Machakos. Kanisa witu wi katikati wa Garden Hotel na ofisi wa County Commissioner. Siathi situ sikethia watau kuma saa 6 kubika saa 8 na kuma saa 12 kubika saa 2 kila muthenya kuma wachuma kubika wachuma. Utabania witu ula wire itutavyo bo wangai na ula withia guest preacher ni Reverend Oscar, overseer wa Etinji Deliverance Ministry kuya Coast Region. Na uo ni mwiteki wa mauta, uo ni muthukomi wa ngai kwa theaba tuke twathima pamwe matima yoba mamuyanie na nienda twatianie imwe kwa imwe tulike ubone musio isitwani ya Yesu. Amen. Nienda tusome ibukuni ya Iyeyo kilungu cha 5 kuambia Musoa wambe. Iyeyo kana lamentation, kana maombolezo, na ni Iyeyo cia muthukumi wa ngai witawa Yeremia ata mwiya. Iyeyo cia mwitikirwa mauta wa ngai, Iyeyo cia mwathani, Iyeyo cia mundu unena wa nake ni ngai direct, Iyeyo cia mundu utathi Bible school kana akathi theological school indi amanyitwe ni ngai, abulilwe ni ngai kuma atanamba ngai akinena na kimwita mwiye mbe wanda namba ukwikia utanaalika ipuni thani na waku ninakwisi na nina unyubite nikana ngaunyuba na ngaubadha nikana withwe mwathani kwa imba isianthi ata mwiye na yu mundu su wisene na ngaiyu ethiwa ena kio ni kondo wa Israeli upo kiongo muthuku mutwe upo mundi ni mboya undu wa kwiwi wa chau te mboya undu wa te lilikana ameyoba undu ula wukie yulu waitu sisha na uyona kubuthwa kwitu utiwa witu nualiulitwa withiwe wa aeni nyumba situ sithiwe cia andu mandingi tuyatiwa alama kwiwe ni aithe anyamaitu notandiwa nitunyuite manzi maitu kondu wa mbesa ngusitu ni cia uthoa alama tuatia mengingo ni situ twina mino na tutina uthumuo nitumanengete amisili kwoko
ona asuli tubunwe ni mutu aithe maitu mekie nai na tibo mai na ithui nitukwite mothukumo athukumi ni matusumbika vati umwe wa kutubonocha mokoni mo nitukuona liu itu mwishoni wa thayu mama thayu maitu nundu wa ubyu wa wauni kikonde kitu ni kiu taiko nundu wa ibyubi ya muti ya wayua andu mangai bebandu andu meatangie bebandu we muthukumi wangai ubika ukasisya maisha maku ukethia wimutangie wimweke nai wimwoboshe lakini ukasisya maisha maku ukethia maisha maku maikuonania matunda ma mundu mutangie ukethia witania we na Yehova lakini ukwithia thayu waku ni mubinyie ukwithia thayu waku ina thina kana ukwithia tuwe wina thina lakini andu mamushi waku anaithe maku etwe inya maku nduwa yenyu mbai yenyu takono ngunena ni ambai ya mukamba ukwithia andu tiani mathaithite ngai wathi kila pandu withia bena kanisa waimishini wa chuma kwa kamba utonyothi ukamishi ukethia bayoneka mundu ona ng'ombe itia shatemewa nyakishunenge we kituni ingi shuthi kwa bashika lesishoka hangi matia ama vingi yangu kunyumba nikana maende udhaidhini wita una akamba nitwaenda udhaidhini na makosa Biblia na kwiki waba ungu anza kwa haba ndize kwenyu kuita wata na maudhi udhaidhini halama MBC mwabika mukwambia na wadhi wanga imwene teina wendo ki nitoka before you halama IC mukwambia kikwenyu halama jeshi mukwambia kikwenyu halama Catholic mukwambia kikwenyu halama kuokoka mukwambia na unastahili Bwana munaanza na kawimbo kawadhi kausesenga peba lakini pamwe no thaithi wingi bitu na andu mema kanisani weso sisha binya wangai mathayuni mo na usishe mawiko mangai maishani mo wiko sabina wangai wiko samawiko mangai na wikulia ni chaukithia wanathina na Yeremia mwathani wangai haendeno tabani obomusio na haendeo nenwa na keningai athiwa medho make na asishe Israeli athiwa wake na asishe andu make na edhua pedhina na wethia ni wishinesaki vala tubikite tutono mwadhinani no matei mangai memoka. Amen. Mushinubi kabandu mushai uisome dia shana na shana isoma na maitwika andwa ima na uisisho kwithia bayimundu wina wikwatyo wauni hasima kie ya shana na shana isoma na inge ile ya kisomo na maisha no maende shana inge itwika inge hangi meutwika levi hangi meutwika mikedhuka ya andu na etu meutwika masima moto ukithia buki njinji ni mama sima moto ukono kasula ke kalango bandu kona masiulia ngobe na makuma ala mutani ukona ameushoka kwa joko na tamuma kibaluani lakini maumo dhosia mwi na inyake kanisani nethe kanisani na kwithio na wanena peki nduwika na kwithia mushimu binyie na kwithia meodho esha mwi kwenda pepandu makwetwe ukwithia imwana shaumalu hashemwe kalomu kite na uke wakumalu akoya he wakumalu ke wenu kwatie kana ka fulani he wakumalu ke wenu wabu wakibeti changanya he yani ukwithia mushi ni wanyamaye na yupe pandu babika wakwamba ikana na kiburi cha nyeni mukilisito na ni mukitondo nyeni mukilisho na ni wambaka thenge nyeni mukilisho na ni muusini ukwamba kuikulia mama wiko manga
manga imaiva thayuni wakwa na mawiko manga imaiva mushini witu no nene wanga iwiva na matei manga imeba nela wambililio kunikilambi yothia na thayo undu bemishithina undu wameshingila yekiwe bemba ithina undu wameshingila yekiwe undu koshata mbaya mukamba niyo nyama apyo wabika kwa biashara wabika kwa utandithia bemba inyama lakini umanye settlers makuka na missionaries mayuka kenye andwala makwete Mombasa yonze ya kwetwe na akamba imoma ya biashara imoma dhukumana na Portuguese imoma dhukumana na Arab imoma ya town imoma kwete biashara lakini makuna biashara wiba undu be biashara oto nyoku noka kwata faida nokatia wanangasi anasia kuketha baika na kakaba ulu akamba no mama ambia biashara yothosi andu ba Kenya matongu ikibo weta wakibui makwata ameru ne kuyo mauthelelia ba makuisiria ba ya muingize luni mokilila bau mutitu 17 makikilila buboi moto andu asundu nyuma ithosi na maina mali muno lakini umunde ethia andu biashara cia maleye meta wakamba ethia andu mali withia isi ninakutaise muthenyo longi nakuya peke ndukita wakuthiana umanye guchanzo cha thino umanana chao kauni kalanu kititwe ni kila mundu umanana chao mathina methio amushini witu umanana chao niki mundu akwata tubesha tunini tuinyaika uthino umanana chao na kiu nicho akimanga imeka alunga lumanga inathukumi manga yala mawo yoba autumataonina autumandina ndwenda usembe wenda ukathiana ukamanya kila kithi achobete andu mabani chao kila kithi achitumandu mandu wema taendea kila kitu maasiana shaerie itasoma ikauna kila kitu mandu makilioki ukethia bayi mundu onomwe wandi kwa serikali tunaaminie miaka bakubi miongoelea kindu ba area ya kwitu nseluni pate bandu bandi kwa mundu onomwe njeshi na tikwithi imamenetwe ona kwa na imwandikanoni tu inaendie mwandikanoni mwingi analite kwoswa na alea kwoswa anenuka no kwitha muimanyai chao kila kisandu undu athuku mimanga itu ina kibalua chumu tio kutabia andu bo wingi okaiye ni kanatu materie no mubakatu ambeo mana kila kimathina se chumanite na chao undu pe mundu muyoloku ite ni wenda akwaua na kila muthenati oawa muyo lakini itamba njevi kabaya ula muyo munosha yingi pe mundu utendete othengi utendete onyuaka lubu noki na kila muthena anyusa suva wa muthia kila muthena akunda glasi ya muthia na kwa shandika sioko nyingi pe mutumio utendete otuania kila muthenya atusioloku tusha ya muthia na kwa shana mina na no niyokia swali yako na ngumioba na ngumiki ya njibo na ngumiki ya kivule na mbungu wangu inge choka ngani nikavingwa swali yako ingi lakini ebitie na adhi kama labe mukomya na ukamamino kaino kamuja na atuwa nidhea muthia ndika atuwa nyingi inakola cha ujue kucha kioko ukwa na akili la fenzi inaendetu tawe yusisi ya munda eudhi holiko kundu kungi usisho kuidhi ya mwitu tiu no mutangi eno muendete ngai lakini bala widhi ya akwetu imwiusu usakwidhi ya itambiti idha itanguli kwetu ingaka kabisa na nenda kwiko lakini na niyo Paulo washa nitatangwidhi wa maundu alande kwenda kwika no mongu ika na alangwenda kwika ukwidhi andichikia pe andu ingi piu muthenani umagribamu mbedukishe na alangi mwikula mwi ukwidhi apethi na wina uo na nduibata na uo pe wonzu wina uo nduibata na uo pe uo wina uo nduibata na uo pe kimena widhi ya wana cho na nduibata na cho na ndumanya chanzo chacho ni chao aniboyele miela wa ndiye mbe wangai ndiye mbe wangai Yesu namu ya ameyoba lilikana no jona kunyamawe kitu edukisha lilikana ameyoba undu ula ukie yuluwa ito sisha no yona kubudwa kitu ya kuboya na ambi ya kumuyanga ya mwiyai lilika
ririkana no chona undulo kitikie thayu wako undula ukie mushini wako sisha yobo undulo kwatie ciana ciakwa sisha mathina ala makwatie mutumia wakwa Yoba sisha mathina ala makwatie kibeti chakwa hamu ya mwiyai sisha no chona kubuthwa kwitu boya undu Israeli maima buthitwe ani ashethia bembai buthitwe kenye bembai buthitwe beyamba ya mukamba ona anasiasa makuikala zimekwana shindu sio ona mekwana ibila sio nene akwasha weni wake they have less tendi na kuniwe munini wake na ila shindu ingi makwenda kuongela yani ukwithi akamba matume otama kusuisha chondo ababikie bandu Yeremia hethia ona twaka yata tuitetheka ona twekala ikaoni nandu tuitetheka lakini ejumia ewekasha nienda kumukulia Yoba mate hamu ya Yoba sisha no chona maundwala matukitikie sisha no kuona kunyama kwitu sisha no kuona kubudwa kula tubuthitwe wona handumaki tui wona mubuthitwe hata benga haba no kamutethia kana senator kana MP ndiyo inakililie kwitwa mali mayo yona tevia yalecha na ila mundu unaumiwe mwatuika ikuwa wa mukuowa ajandu make tu imeki wokiwa noni mundu mwa postate akwache uhethi witwi mukamba makweni kana matsakutwa itwe kitui tafadhali obazindu cia kuno kwinuka alikuja mubuthitwe buthwa na alame otuno yitu matabasio bono yitu matethia tumete okwo lakini mukoso inuonde muitwike thwa kindu kimwe amen ngomba imwe yabinyiwe no lebi na yabibya kakite yakaya miaka inagwiti na kubiko munde pe wandu mekalo mekumanga na makwasi akamba maisa angite inza Yeremia muya Yoba sisha no chona kubudwa kwitu sisha no chona muya ndua nino udumushi wako ubuthitwe amen we no we kalapandu ukethia mukakwatwa inucha mukekailwa nucha ukesaithia mundu ocia kaindo kake onethika kungi aile kuko kamanza kwenyu no niye binde motwe kailitwe nucha na satani kibeti kima chaina matina macho ndi sinele kana tatu maiwa nabuka lusini jendi echede atulatu acho tutuliwe ndi situ ile kyokyo kulie kwitulo tulie tulo na unatuina hadi kwama ha wishandu mekibudia ukithi ona nguku yake akuwe ndio yalika ndio au komi manza kwenyu muthenya kwa benguku yakwe na ile kwamba itaziana ikaikulimu na yeye nguku metoke amen yani usisho kwenda kibuthi cha vituka ukona mundu ukithi eno njasiri wai mwinyi uona mundu oka na tochi wake muthenya ukwa benguku yake uiye na iyo komanda akuka choni kwenyu akwambia ile sio sia long draw kila cho ulikao kumi na biashara sia kuna uende tu ukwenda wiwo chindu chiuwa tilio na kunzi pa ukona mundu ukanonja siri yani ukwenda hii muhimana hakuyuka na torch amulike imulika ake sakuona kasamuka bwa usia wanguko imwai banguko amuite akibu na ake kibu etwa nundu iwaya na muhithia mundu hakuka mosaniti inywanza ukwenda akibuthia ikinene yani na wiyo talanguko siake yake itembe ano nikuko bingwa kitu chenyu senyu ibingo iwenza asishe kana yake hivyo ukwenda pe kibuthia nandu imabuthagwa nandu imabuthiwe na kibuthia kisha kuminwa nikutindokia kiminawa nikuboya mboya ya matei haleluya kukulia Yoba matei hamu ya Yoba hame Yoba ngai lilikana maundwala matukie na Yoba shisha na uchona kubudhiwa kwitu ithiwa hamu ya utiwa witu nualiukite withitwe wa aeni hata we mwiyai ukethia shindu ila siotiwa imwapeni we shatwikisha haeni ukethia ona itheka ethi ikitheka chamba ya mukamba chuka chuti langanwa ni aeni makosa no kwitha pai kindu mutumwa no lo kutumwa ekwatwa kwikwe nzini no lo kutumwa aitishi wa maisha Yeremia asisha hethia tondu bai mundu tunene abaya yulo lakini benga iwe kala yulo itune kwa serikali tuyidhukiwa
shameyoba shisha no chona utiwa wito utwikite wa haeni itheka situ siosetwe ni haeni mali situ zikoswa ni haeni shindu ila sheleo tutethia ni tubeneto mwiyai ikatwika sha haeni shisha yoba no chona kubudwa kwitu hameyoba lilikana maundu alama tuikikie akwatanisha muswa wambe na wakatano na wamuonza hameyoba shisha maundu alama tukitikie no chona kubudwa kwitu muswa wamuonza aithe maitu ni meekie nai na tibo mai na aithe ni tukwite mothukumo peshana nyingi si unama tikwithe imekie vityo lakini wema vityo mekwe na aithe na mekwa na umae ona kaumba inila tuikalite hata we musumbi wa sumbi nundu wa satani kwendo changa nyandu hata we mwiyai pe andu mendo mutabiobo no kuwa mundu akwiyati ila watangi wa mino tangi watu ikachumbe cheo maundu matene ni mathela na watu ikakindu cheo pe kutangiwa na watangiwa kuthawa kuikika automatic hata we musumbi wa sumbi kuthawa kwa kunotangio ni shindu ili tofauti. Wokovu na kufunguliwa ni vitu mbili tofauti. Salvation and then deliverance are two different things. Wakati mtu amekiri dhambi zake, amesamehewa dhambi, amen, jina lake limeandikwa mbinguni, mundu ila waumbula aekea wanai na shitwa yake ikwani kwa buguni ya thayu. Lakini wale omanya mundu ombiwe ni ngai na esemu itatu be thayu be beba be thayu be mwi na be chao na be thayu roho, nafsi na mwili. Ngutungilela be thayu be beba na be mwi. Satani ndethe wana binya yulu wa beba wa mundu hata we mwi nicho kitumio kwa na onela waendie kwa ngai aine wa mwanyathi kwa Yobu atabiwewa enda ukiite mali na ukiita mwi nondo kakiite thayu wake, amen. Na ndwangi ila mwi wakunwa na thayu wakunwa ni masha beba maikola ngai nundu wa mawisilo ala meselete na mundu suwa ngai weta wa Yobu akunwa lakini beba wake weka loko atanite na ngai. So itina wa watangiwa nibo udhasho wambia hata mwi wae undu no mubaka wambe kwa identify wobetwe ni chao be ala mobetwe nucha watangiwa ndutangiwa no cha uithela hata mwi ai be andu angio na matangiwa kwithia mwana ansai mutangia lakini anyunge kuthio ukwithio na kuthamba kula kwa kiwi kwema onate mutangi wake yake buona atangiwa kwithia no kukikia akwithia ndathea mwana usele okilia kwapo inywanze mwako atoi corona. Hallelujah. Yani mwana aso kwisa kwithia anyunga andimba ni thelelea mundu na keso mwithia kiuma kwisa ithi ona kanyochu abingu wale okuno ikindu gu wakituka ku uodhi sibitali ukasio thimwe corona anda siwa ukwithia mayo imayelo kwithia mayo mebangite lea sia kiko na imwana asa na kwisa kwithia kwenda kunenge wakutabisia bakanywani no atatoa mwathu kisio mune kutwa kukabambe beo bandu corona na atethisi atunga memito omwanusu atilizo ndo itukunika kanywa niki no tangiwe lakini bado no mwobe nikiko no mwobe nucha no mwobe ni mowa hata musumbu asumbe undu kwithia watangi wandi maanisha automatically kubogwa hai hata mwe na yu twatangiwa niyo timanauo Biblia asia na mwamanouo na uo ukamuthasya kumanyowo kumanano tangio kumana kimbithi cha mumaitha kila kitu maathinia mushi wenu athinia thayu waku kila kitu satani na maitha kila mamuvangi yakiania chumana na watangiwa niyo manya chanzo na yu Yeremia kwete uboya mboya ya Matei achasha Yehova lilikana maundu
twitikie sisha yoba no chona kubudwa kwitu hasha the maitu ni mekie nai na motivo mai naitu tukwite udhukuo itubio udhukula mekie dhiyulu waitu pe maundu makwata andu we no we kaloke kulia hii ukasisha misimu ukethia ndumanai po nipo kalubu kambe katwiwe kana ibonoa wakite kithembe chake kaibo tendi kila thema thea no wekite thembe nundu no iwe mulebi wambe ula recorded ase ubise kaindoka yake anywa na amilwa we amilwa ndaete nduthi akoma thema ni na umia ngwa ukwitha mususu yani palo kwatiwe usiokothi mishingu kwithia paisa wa kithoko uini mishingu kwithia mundu onaso mata ndeso fanikiwa maishani yani pe kindu kitilandu pe pandu mabika maitilo ona mundu atambiata Yeremia mwathani itina wa udhiana niwe sio manyakaibe maundu mekiwe na ithe maitu amen na maikwa makwiye matanamba kuibwa na ngainundu ni muikiku aibaniasya omothuku maashei kwa siana kubikia njawa ya katatu na ya kana na maandiko asuma ya aliuka ni kwithia nituokiotia ni omweo hata we mwiye maandiko asuma ya aliuka maunge meobau ona kutwika tuilie binda thea mumo amen you amini utangiola munene tuina uo na ibuso thile nene tuina thoni kwithia nundu tuilie binda thea mumo no uboye mboya ya matei amen ukanasia thayu waku no uboye mboya ya matei ukanasia siana siaku no uboye mboya ya matei ukamwia Yehova ewie musi waku tei akawiwi anaka ubonocha akabonocha siana siaku akabonocha ethe waku akabonocha nina waku athukumi mangai nduanila Yehova tubandite no tuboye mboya ya matei Yehova akabosha nduwesu Yehova akatangia imwana akatangia heitu akabono cha se akabono cha ibeti nandu makakwata kuikala thayu wiki tumi undu no mubaka tuinde tumanati cho kila kitu dhinasya ni chao kitu maatuonewa ni chao kitu maatubudwa ni chao kila kitu handu mambio nena mushi witu nene awanae ni chao kila kitu maandu mona tuinei na batimu ndu tuoya kindu chake ni chao kila kitu maandu mona kuitu kuyaileo lika kindu kisio ukwitha pe mishi ipo taangali muthenya wa mathiko na hakamba imoni sinesa mba isungi ndisi sinesa indi mukamba iwisi kuibangi ya musi wa fulani uketha musiusu na unena anonja siri hata we mwenye anena anonja siri kibeti kimoja kwito jesio kulio ithuku muno tathea kuuma ngai no njirani waitu onethea no ukwiwi bandu bake tiwa wakuli amen ala tunasoma ngebindela kunethea na sindu ineta wa tax tutor APSI kwethia wana mitiani tweka ya nzoni na alama okite number 1 number 2 number 3 alama top katika nzoni maenda kwa awadi wa katika nzoni osenda na twaenda ana ashe na yuto adhiwe the abe mayango moita wa James na ke maxi amose tuta winondungi amo we the nzoni yesu wokukoa ati we my brother na tu the yangu na you side there imayango na kwitu na kwa niobeti na naambie kuka nambe mwanzoni ni standard 1 wika mutiani wanzoni kuka number 1 kana ngozungu kwa nayo mungino alo na yukibeti chuchai kidui mume atwa maloli ama nene na maimali na yumuthendo mwe tumite price giving yundu mutembe tu mwinukite akangu yukibeti chu kimali na chocha yeye angali lakini kimali ukithimu kikia matembe tu chakuli betingi chakuli wena hakenga yethe habu hata kibeti kinene na iki akiuma hakulia wena hakenga yi
kisomo kiwa kwetu kwa munambu yani kwa lion hakuli kisomo kinga iwa nenga ni kwa munyambo ape kindui no unenga ne kisomo kwitu andwala tu imali kisomo kikeki wa value yani ukwidhi ya mama usuku ya nanake ngaiye wrong utunenga obita mitiani ndo azima ito meheki wisi bebandu anu makwata waika udhu imeutaka meutundu okwidhi anuku iwi ngaiya inenga fulani maisha maasa itokuvitia ainenga shana siya fulani kwidhi ya shimbu ikilasini ukwidhi ya uya chakulia wena akengaiye kisomo kia nenga na ekula kutone kariso chakulia no wete kwitu andwala tuimali isi kanu udhu wako mundu wakuikanga umano uyu no wete kwitu andwala tuisi value ya kisomo na tuina mali wa umonde koniki siku inga ikibeti juu jesio kukwati wano no omondu amakwato wandu maisha ni amen isi Biblia ya Asia ananga we utaanangwa na uibu na niando ibu kuna Yesaya kilungu cha 33 ya Asia woni wakuwe wananga na ndo anangwa woni wakuwe obunaniana ndo abunaniwa wamina kwananga no yoka anangwa na wamina obunania no yoka abunaniwa isi abetukanie oji story yenge na ndiete kiloko ulio nikwendo yondo kibeti jukiza nenda ikalango babe mutangi alokulia mundu atuima kuona mainyama ukula zia maundu alama tatoneka kwa mundu kwanga ni matoneka koduna uvocha chathini chotabania wobo musio kwambia matuku 13 kubika matuku 20 mamuyu wa thandatu kuma wachuma kubika wachuma mithena nana ya udhoke wa ningai mithena nana ya ubete wa aibu mithena nana ya uthaua mithena nana ya uboso mithena nana ya utangio na utabania sukethwa ba kanisani etinji ba Masako kanisa witu wi katikati wa Garden Hotel na ofisi wa County Commissioner siathi situ sikethia watau kuma saa 6 kubika saa 8 na kuma saa 12 kubika saa 2 kila muthenya kuma wachuma kubika wachuma utabania witu ula wile itutavyo bo wangai na ula withia guest preacher ni Reverend Oscar overseer wa Etinji Deliverance Ministry kuya Coast Region na uone mwiteki wa mauta uone muthuko miwangai kwa theba bathima pamwe matima yoba mamuyani isitwani ya Yesu amen na yuisi kufaulu kwanziawa ila yukite kuma na muno na mbeu ila ashaimayo mabandie mbewa methoma hethia wabandie unyamase na pe andu ngai utathauka na monduani kana mbiu mutabi andwala mwina twendu twenyu moya pe andu eli atatu ngai utathauka namo chambe ngai ndathauka kana ndiwa nikutungilila ngai ndathauka na ciana ciatiwe na ciai chakeli ngai ndenda mundu ukuthauka ukubua ngui ukunyamasha kibeti chaku iwe ni mume na chaka tatu ngai ndenda athini maibo wangu inamo kangu iki ya Kiswahili nundu bangawe musomo kuna aina tatu ya watu ambao ukitaka punishment ya Mungu ya haraka ukiwa unja kufa ukitaka kushuhudia mapingo ya Mungu kwa maisha yako kabla ukufe ngusa yatima ngusa wajane na ungusa wahitaji ukitenda mjane maovu ukitenda yatima maovu ukitenda wahitaji maovu Suleimani anasema Bwana Mungu ndiye mtetezi wa wajane yatima na wahitaji yoba ngai ni wewe ukitianja ni wewe ukitia athini ni wewe ukitia ndiwa siasiana ona sheivet wenda kauanga iwa mituke ukunakana ndiwa uiteza kiveti mume wakwiye kana uiteza mundu muthini andu asume mundu matetea ona be mwana siasa witu kilotete anja amen haleluya malila maileo twa yanje yo maisa utanaona budget ya 2021 2022 utanaona budget
Itwika mbesa ila cia help icio cikuolwa i serikali. Amen. Cia siasa mongelesia kwa kamalelu, lakini mbesa ile iteria ciana cianja na thini ila ci university mbesa icio ikuolwa ni kana maikakwate support ya kuyana ni kana nja ciana cianja ikasome cicio thio computer ciana ciathu wakulwa kitumi chochote, wakulwa kitumi kisio, onaja mundu, onaja satani, onaja daimoni, kila kitu mwa uola mbesa cioteria ciana ile ithina ikana isome, wakulwa kitumi waseni chao, onachio kaba malelu malea kwakwa ciana isu ciasoma, lakini budget yaolo na chuti kindu chako innocent, chuti kindu well planned. Hiyo ni kitu mkipungusha pesa ile inapatia watoto wa university mkopo ili wasome, mnasema anje wanaotumia hiyo mkopo si matajiri, ni maskini. Ni njia moja kuambia watoto wa maskini hakuna kukaa university, ndeni nyumbani mkapambane na hali zenu. Uniambie leo hii dunia ile tunaishi, uniambie ni department gani ambayo budget yake inahitaji kupunguzwa? Kwa sababu living standard zote zimeenda juu, na hao wanapunguza hiyo help, wanarudi wanaongeza karo ya shule. Wewe una tabete hekayu yoba wienjate na tuiboya boya ya Yeremia ameyoba lidikana no Jona mondwala matukitiki no Jona kubudwa kwitu aithe maitu be udhuku mekie na tibo mai naitu tukwite miyo yo hajasha na utiwa witu watu ikiwa aeni tikwa taliu kwa kuatarisha madhayu maitu kiwu kitu tidhoana mbesa nguni situ tukita udhoewa si situ kiwu kitu tukita kuiba mbesa ikaiwe pe bandu babika wokwitha ubabikwa nundu tuyu qualify na tuine wa mwana no tumwikailie Yehova, no tumwikailie Yehova, no tuikailie Yehova. Ndisini muyo mwau ukuite, ndisini chao kinyamaitie thayo waku ukethio na kila bandu watambia ndu faulu, kila mwango waku nanga ndu vinguiwa pe bandu babiko kwamba kwekana no semba ni ama relative nukambile osindo semba niti ya relatives ukwasi ani yango wako udhukuma abilisoni niongee udhukuma yesi na mina skulu anambeye nukumbandikithia chao yue manena au utanamba bikisia baloteria kwamba tanga wabiko kwa mwana anganya iye andikithwe yu uwe kata yu no kwathukiwa nangi ma relative yangi methi ya mathuku muno thiukathi ukwita kwa thi ukutwikiria mind kana shamba mboi na okuyete mabalua mako wa mune mabalua madime obingi wako na okuya nunenganie kampuni ni kamwetele ubanga kalunda kuka kwa mubandie yembe akauleche siambia usia kayaba kuwa mubandia akaulecha kwake kwa mina miaka 3 ikakwithia kaneana na withi iwisu kwika timba hiyo mistake. Nyumba situ siithitwe ciandu mandingi usu musoa wa kele withela wakatatu tuyatiwa alama akwiwe ni haithe ainya maitu notandiwa. Amen, hallelujah. Yani ego ya chase mwiye yani maundwala tuisilite ukwithia andutia ukwithia ithe wakwie thayu lakini inya wakwie abwana tawakwiwe mume. Amen. Ukwithia kibeti nojo kikamanyondo ciana ikathi skulu nojo ikamanyondo kukaiwa nojo kere akikwinza mbenzi nojo kikeka kila kindu ukwithia kasekebo lakini kakome milini uya wako ikunywa na kuka kukita musi kana ukwithia ikosiwe baya kwa mungi no baya mukilo ukwithia kuigwa kaithacia na ikatie musi wako ukwithia kibeti kiki na mume. Yeremia eboya mboya ya matei ya kia chasya mwenye ainya maitu mabwana tandu makwiwe na mume anyinya maitu na umedhayo bayutedio mena uo na anyinya maitu meatoe mabwana tandiwa siakwiwe na mume.
mabu anatandiwa ona kutuika medha payeke ndo tu inachomwea maisha maitu imana angekia nyino muku nikila mathayo mukathia na mukethia muisisi andu kwithe mundu tio imutumia kibeti lakini meli ona monza mabwana mutumia abwata wakwiwe ikibeti nacho kibeti kibwata chakwiwe imume na onze metha hithi abe umote thiongi na beba ndu monote na tikwithi andu asuma ikwenda mebidi yani mainda makunangite miomo na iya mio bingua withi ikwa bingangi wepiu na unakuya andu imosha wa makwiki wa pandu pana. Hallelujah. Na nyeni utabio boa go nyendi ukutabio boa kwa Mungu no ha be andu medha ngendu ukwithia kindu chwiki ngendu na ikiemu ukwithia wewe ande unduteka homokie kwitwe ya my brother hamu ya hadi kwa DC kisomo cha hiki na kamie form 2 windesu my father anusa kalubu ke udhelano kwithia no etele muwe etele kakewa anyu amen no kwithia edha Pastor Bernard muse yuko hai lakini kaseku kanusa ke kakwata musalu kakauma bala kaiwa thelana ke ukoba withe ke kobedwa kibeti kimo mutuiwa joka the my brother you me school form 2 chamu yanienda gutwae kwa ndiyo kwa ndisi huthi wa mwe ithe akwiwa akwie chamu ya nundu ithe akwi anene amundu muku na ethai wisibe andu me uimwe no satani ha kanaka nyene china utwa kwa ndisi na ina na nendo thi witikilwa ciethe akwiwa akwie amwe nundu kamwana ka ithe akwi anene amaiti na ethai we no abudu hakuyelemia euboya iwawonete asha aina maitu mabwatandu makwiwe na mume miunda yaitu ni osiwe ni haini utiwa witu ni wosiwe nyumba situ itwikite mawikalo mandu angi ukethea ni kwitu na paye kindu tikwa musoa wa nyanya thukumi ni matusumbika pati umwe wa kutuponocha na moko mo ni tukuona liwitu muishoni wa mathayo maitu asha tusumbikitwe ni andu na tuyina mundu utuponoche kuma moko ni mo mena pinya ni matuikaile tambai paye mundu uponocha mbai ya mukamba nundu alama mikaile mena pinya mena mali mena connection na ndwala tuona hata mwatongo imaitu matonyo nene ambai na moima akwatiwe na maluma Yeremia asha ayuti mayina mundu wa umatetea alama tukwete na nienda musoa wiba au kwasha alama tusembaniti tuisome buku ya hiyo Lamentation chapter 5 musoa katano alama tuatie mengingo ni situ tuinamino na tutina udhiumo alama tusembaniti ya kisungu yasha our pursuers are swifter like eagle they are on our net wanaotufuatia ni wepesi na wako shingoni mwetu hata tukijaribu kukimbia hatuponyoki wana mbio kutuliko wako shingoni mwetu alama tuatia mengi ngoni situ na tuyina mundu onomo wa utubonocha nienda sani wabika wakakwatikane atumia na ibeti anake na itumoi kwa samuai alama sembaniti mutuano wakwa mengi ngoni yakwa alama sembaniti wea wakwa mengi ngoni yakwa alama sembaniti siana siakwa mengi ngoni sio alama sembaniti biashara yakwa mengi ngoni yayo alama sembaniti otandithia wakwa mengi ngoni yakwa alama sembaniti mwiai undumela wanengie mengi ngoni yakwa
na ndiye na mundu wa mbono cha vati mundu wa mbono cha nduma Kitui, vati mundu wa mbono cha nduma Makueni, vati mundu wa mbono cha nduma Machakos. Ameyoba lilikana no chona maundu ala tuisilite yoba tuiboya mboya ya matei, tuiboya mboya ya kuiwiwa tei, tuiboya mboya ukatuiwie tei nundu mwiya ya kuiwia tei nukubono kasha akakumya moko ni mama itha nukutangia akautathukania na kila kikwete thayo wako na ikwambati ikuya bandu bangi ni ndukatate kulwa ulokwete oboya mboye tiki beti mushi wacho ina thina ulokwete oboya mboye ni mwathani. Amen. Ni mwathani ni ukwasha muyae alama tusembanitie mengi ngoni situ kwa kithio mokingi already matukwati ye na imatukwete. Amen. Matusembaniti na imakwati yeba yuna kwatwa bawika hata na nusembaniti kumetina. Amen. Na mena binya kuthonoka na tiasia tujie na mundu wa utupono cha na alama tusembaniti ni choku boya mboya yate nibo yobo kwitia mboya yate nibo mwathani Yeremia ukwitia yoba mboya yate hame mwiya itwiwie te nenda ungame maone mako nenda tukapoya boya kwiwa te ni yoba ni chau kila uithite uiboya ngai akwike thayuni na kitiekeka nibatonye ko kethe ya pena itumi nene ila mumaitho kusie nacio lakini yoba kwiwia te anenye na Mose amuya Mose muthukumi wakwa ngamewia te ala ngwenda kwiwia te. Amen. Ngamewia te ala ngwenda kwiwia te na mboya yakwa ni yoba akakwiwia te yoba akewie mushi waku te yoba akewie ciana ciaku te yoba akewie mutumia waku te yoba akewie kibeti chaku te yoba akewie ndua yenu te yoba akewie anduma Kitui te yoba akewie anduma Makueni te yoba akewie anduma Machakos te na yoba akewie ndia Kenya te niendoka bingo wa shawaku no kaboya mboya ya kuiwiwa te ukamwe yoba ninaboya kwacha kwa umundi yoba ngienda nyumbani yaku kuthaitha naboya yoba ukambiwie te naboya yoba ukambiwie te naboya yoba ukewie ciana ciakwa te naboya yoba ukewie unduma yakwa te naboya yoba ukambiwie te inundu wingai undu wingai ula wailite ame yoba ninauboya ikuondua nishila inakio inauboya nikuondua tumiala menakio inauboya nikuondua ibetila shina kio inauboya nikuondua tabania dhukumi maku ala menakio nundu wandu ila wa matumie veka umakwete kukita vemaka umokitite mwiyai yoba lilikana tei waku yoba lilikana matei yoba lilikana tei yoba lilikana tei yoba lilikana tei. Bana amemuya wingai ameyoba wingai besiana muya ikwenda usoma na shema shoma yeno kwati yoba ukewie siana isutei bea shema kwenda kwaka na mayina mbesa matonya kwaka na sho yoba ukamewie tei beibe tite na siana ni maboya teni maendete sibitali na boya yoba ukamewie tei bea ndua waume masibitali angimemishi yoba ukamewie tei yoba ukamewie tei vena sheimena siana siosiana kena etu ila siako maye nishienda utwawa na utwana indi yoba mayonawa umatwa urende yoba kamewietei vea dhukumi maku mwiye meukuia undu ondu melawa manengie mwiye inomomba nyakaniso inyaika yoba kamewietei yoba kamewietei
ukatwiwite Yehova, na kuoko kwaku kukatamujwe na kukakiite mathayo mandu mako, na Yehova wendoka ukite na alama ukitanaitu vemishisembanitwe mwiyai alama masembanitwe mwiyai mengingoni sho na batie mundu wa maponocha beja shube no idhekani adhui, beja shube no miunda ni adhui, beja shube no mali ni adhui, beja na shube no utiwa woni adhui, na mayino utonyi wako ukitanamo ameyomo kameuiete yandumaku inabo ya kwacha kwa umundi handumaku machumba na nyumbani shaku maiko dhaidha Yehova ukameuiete onala mwiye imekite mapitio makona maitonya kuekewa na ukulio kameuiete tei waku otangio, tei waku wa uwekeo, tei waku wa mumo, tei waku mwiyai ukadhee mathayo ni mandu maku uipauye na ndui mutangi na nukwasya Yehova mbiwie tena kundekea naishi yako na uthuku wako niendoka voya mboya eti na wakwasya muya Yesu ninaumbula naishi yako sionthembe wako ndekea naishi yako andika ishitwa yako ebukune ya thayo na kumao mundi mwiyai matei mako mambwike na ukiendania nakwa ishitwa ni ya Yesu Kristo. Amen. Ngaya samudhi na utungia mubeani kuondoa kila umwe wanengane thayo wake kwa mwiyai tuiwiete toka kwacha kumwe tuiboya mboya ya kwiwe watei twenda kwiwe watei nuwe Yobo kewi asima itutei ukewi siana situtei ukewi endi ya itutei ukewi andu mama sakutei ukewi andu mama kuweni tei na andu makitu ukewi mukamba uonde tei epalawi nikuidhia mwiyai alama tusembaniti mena mau kututhonoka na ni matukwete ngingo na baye mundu wa utupono chana kila kitu sembaniti ni masembanitwe miaka mingi ni uchana okame mwiyai ukatwiwie tei no katuvonoche alilikana kutunga mubea noka kutunga mubea boya kwa yuso etweni kutunga mubea alilikana kutunga mubea noka kutunga mubea boya kwa yuso etweni kutunga mubea wadilikanya kutunga mubea oka mwiya noka kutunga mubea boya kwa yuso etweni kutunga mubea wadilikanya
ni mubea musubi tutongoeshe mwiyae tukwate kuoko mwiyae tukomanie na matei mako ishitwani ya Yesu Kristo. Nenda tukathaithe mwiyae usu na nzembo situ na ilungu situ sie 10 na umya uonthe wa kila muthemba na ndembo ciaku mutungia mwiyae mubea Ngai Yesu ula watu iwi ati no loko ikwaliula maundu maku Ngai ula ubocia Ngai ula wabeta huito ula wingoni yaku Ngai ula watungisha wikwatio thayo ni waku. Nenda tukamuthaithe na ndembo situ wala mwiba kanisani wasa ndembo ciaku ethawe na kilungu 10 nunewe basa wiki alangi wose ndembo yaku no yukomiye bamuthambau alongi onthe mwikwasa ala mutu ciaice na mutu ithukise mwibasa ve namba ino ya simu nambe nicho kithembeo chaku nambe niyo ikukwatania na mumo ula Ngai unengete uthukumini wake ndembo ilo kwituma ba namba nino ithia ya nene nela waete na kwata mukoni anavoya nako na kila chondro kwenda kula kuinga ikuma balanita muthukumi wake Ngai nukunenga Ngai nukunenga itungia muhimu bea nundu mawaiko manene tuina mawachu mwata tutwambia programu ina nina maukusi mandu kubogwa ni Ngai tuiboya tuyo ba TV na ethia Ngai wonenga mwana okwatania naito uthaithini nambe ino ibambe niambia na nduma kitui noti mwanza imwe inya nyanya 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 noti tanzatu azuna nduma kitui ndo amakuweni na masako nundu mwithe amukwatanite mwatilanisho bandu bamwe noti mwanza imwe ina nana noti thandatu kiu nicho kithembeo kitu balati ukomania bebani tumuthaithe mwiyae na umya witu na nditabanio bo wa kindu ndeka na tabania kila na tabania ethia ndiika kila nguya ndumeke ona kwandika kwata matunda alama umana nacho amen kondu wi balawi tukwatianie bamwe anienda uboya twabichanze mbositu bakithembeo tembea wetu thaithi wako ningwendete Yesu ningwendete Yesu ningwendete Yesu ningwendete Yesu ningwendete Yesu yo Yesu utabie mweyai na vata ula wina uo onethwa ni munene ata onethia ni vandu kwenda thio kulia wia na valua ciaku ciuku qualify nienda tukwatania ule wakwitia Ngai matei ethia ni project ukwenda kwika no kwati waku nduku qualify kwika project Yesu twenda itia matei ma Ngai
na wibala uyethia nukuikia pamwe nakwa nienda tukwatania no chukilia moko mako etha nukuikia ethia ndukuikia wethumo bau ethia nukuwa ngoni wihacia batu hotelini anu makona nukilitie moko measiata handi senga batu ikwene anu makona ndukilia moko ba measiata ethia no wone doni nundu wangai we mundu feki munoya indi ethanu kuikia tukwatanie mwambani umwe undu niguwa pinya wangai ninguwiwa ndini wakwa na tuipoya pinyosu withokea andu balamai gaya samuthu isitwani ya Yesu Kristo na utungia mubea ni kuondu wandu wothe ala twakwatania kilunguni ki nala mokilitie mokomo mwiye moko asumokilitwe mbe waku ni mabata ala mengoni sio mokilitie mbe waku ukakomane namo inakania satani nakania binya wake bindu nakania oi nakania shindu shonde ila shukitandu mangai nakania mowau na nakania wonde wa kila muthemba ishitwani ya Yesu Kristo inombo ithembe oshonde ile inena kinyume cha thayu cia andu maku na mwiya ikila chonde andu maku ikite mwiya initwa ikia kwiwiwa tei inaboya mboya ya tei ukaboshialawa unala mwima komete masibitalini mboya ya tei yobo kakomane na moka mewie tei ukamaboshe mateini maku alama mgangite makimanda uya na maikwata ukamewie tei na yoba nundu wa kila umwe wakwatania uthaithini huu na umya ndembo yake onala mande na kumya tukwatania muikioni na kuungama na kipindi ki na boya matei maku makameani na kuoko kwaku kula kutangia kukethwe yulu andu maku yoba ngai nenga andu maku mumo manenge ukilio manenge mwiyai kwambata kiwango kingi nundu wingai yoba vosya ndiye itu ya ukambani vosya Kitui vosya Makueni vosya Masako vosya ndiye ya Kenya no kituponocha tuyena mundu wa utuponocha nalama tusembanitie eka auwe na nuwe tuasisha kiwio cha umundi yoba ninapoya nundu wa maitu kuya nundu ena mwana wake wisibitali na bili ya sibitali ndena mbesa siya kuiba yoba iwia mama ute mwiwiete na ukimunenga mbesa na mbilisu ukatumane yoba nuni sinu utumane tuma mundu akaibe mbili isu mama osu akia athi akethwe ndena ndenwe na hospitali iwi andu makote na ukituika nesa nishitwani ya Yesu Kristo asaitu wawea na utoka mwabea amen amen mwa Yesu amani maundu alama tatoneka kwa mundu kwanga ni matoneka koduna udhocha chathini chotabania wobo musio kwambia matuku 13 kubika matuku 20 mamuyu wa thanthatu kuma wachuma kubika wachuma mithena 8 ya udhoke wa ningai mithena 8 ya uvete wa aibu mithena 8 ya uthaua mithena 8 ya uboso mithena 8 ya utangio na utabania sukethwa pa kanisani etinji pa Masako kanisa witu wi katikati wa Garden Hotel na ofisi wa County Commissioner siathi situ sikethia watau kuma saa 6 kubika saa 8 na kuma saa 12 kubika saa 4 kila muthenya kuma wachuma kubika wachuma utabania witu ula wire itutavyo bo wangai na ula withia guest preacher ni Reverend Oscar overseer wa Etinji Deliverance Ministry kuya Coast Region na uone mwiteki wa mauta uone muthukomi wa ngai kwa thea ba tuke twathima pamwe